perkara yang Allah kadadian na buang melau di langit mendeme di kepadangan na umbangunan biang raba untuk laktir lima lulun datu pasali rambang buang mga pesikaelo selama Natal lago kita solonasang mondopi salama la tumeng kata mate tambakro masih buang pasakena buang matua apa kena tebu monggo malabing na tonton pasitara lagi di dalam pasake solonasang radan pasilolo lagi di kulang mabiada yang gamayiri na purungi manda pena mak bula bora mo batang di kaleta solonasang mabintin pain desuna bentang kaya hari dio tonton batang tangga mayiri tang purungi tonton lagi di maruan solonasang lupong tonton dalam tangga mayiri tonton nola tang pomalolo tetera dalam banda tang kelo-kelo tume tetang buatita ta rampo tamati dolente itu tangan dia sama guru si turun sangka surang madatulan aluk kasaranian gua tabe lago kita solanasang dolo ta mangalainan ta rapa yo betolepan lago kita solanasang ta rapa solanasang ta sorongi lago ibu pendeta na anta kidolo lang kapasambayangan yo betolepan lago kita solanasang ta rapa dolo. Iya tuh. Kemampuanku syuruk, nadakan dalam itu keluarga. Dulu lagi pusara tujuana kadang-kadang pakai Allah bertemu. Baik kami tak tentang syuruk umat tua pelaku tak tujuan tak pembawa kisi yang ada di kaitan. Jika ayat ini sahabat Allah bertemu makin bagi kami lalu dan tak ada sebenarnya. Tak selain. Kurre semangat opuang. Pak Kaboro, Pak Kawasyangki, tontong lempang tama katuang kisoan asang. Ulang terkambi ketemo mak dinokan sitanmu misa soal misa alante inan. Ikut resmaha tudiona kama totoran baru. Tumang kami bagiangkan soal asang. Aku totemo opuang lamai tetarampak kemak dusenan. La di pesara atau diona rambu solo si tetena Allah katongkolan la dibengkan ni kamatotoran la di kakaupuan kakinan ni pasikan belakan dia memintuna sa kalangan dia memintuna bala siya kasenggangan isolang tamali pagpasammi tuminto pammi tulaw nala katanan bendi kamatotoran bendi kakinan bendi pak atar meo di gua namin tuh yang karan na uang yang karan tuan sama kurang mati Allah lagi ini mi pasakit itu keluarga tulang tamuy demi keluarga tulang kolate asik pakaporosan dego kata uang sa kami tonton di pudi di pakaladi pintu tulah dipakai na lante Allah tatemo uang ya demi alat lami basake opuang anama di dipakai belok opuang kape ng bangkilan surga ya kaya dito kakan malako opuang kami bengkan ni cuaca belok da naman dari sa kalangan laun ng karni tusara arabu solo alante idan yan kurres mga opuang pagkarri mi ito sakit dari maganda po masambayang lansangan na buwan kipong yun. Barasan pasaka kalian dari yote babangan ate kalua. Bela ko alo sarna ate mo pulasi banga. Ina mata manasara di mata di kalenta manimba tong dari patuan yodong dokter bata. Dia dari lagu kita itu sudah sang sikap di temeng burana sepo. Silolon temeng lupa-lupa temeng taruhan sapa ta masaka kalenta indainan papanganan. Untuk mereka lagu kamu teranindo lantai tangan atau teman-teman kamu nariya kada situ PKK sahapuran malute kami bahasa kakalemi siala bagi kami itu solanasan iya merasa bisa mereka kata pertama tuh rombongan jauh bisa mau kami rokote babangan mate Alang-alang tegalua, ta padaran rapa, taling aduan, ta pasora nasang, ta palidan maya-maya, sulit baterangit, tangga mairi.
Kehilangan lautan dan layang sangat rata dan menetong kurang kadang kilain dengan patok segi pulawan pagantanan pulawan tadau teh panitona paulean tu rombongan lampasak kakalena. Iya betul sang seterusnya sampai karena sematomi batu dan yapong lobe. Rombongan Pamaru Allo Karaik Pamaru Allo Karaik Isha Rantan Batu. Rombongan Pamaru Allo Karaik Isha Rantan Batu. Rombongan Senekesia Bakula. Rombongan Bapak Deo Tunggu Sagala Sanevika Kerasi. Rombongan Almarhum Sane Sampeangin Tonggo Sagala. Jadi yana sama tu rombongan mangkani sabuk lah bahasa kagalena lawan Bali dan Katongkonan. Paling ideum hubungan galang pada rusuh Koringa isong diam bama sapi ukutin tiang kala mokutang si peyaderan dio mai ba panalembang dio mai bin tutuan turu-turu ke bamba role toleaga mentiro ulun na salo ekok ngaway manalo tampo di pakasannya yang na di paginting tanah sarihina ilang dia lo temo nanti kulak di keran di ulang Iya mau matu batikina lagu hak banale orang puku tanah si peyaderan. Kami tiro rika lako tanga ta barika matanta. Nadoran temai tero mabulu nama dalalani dalam bau masong gobisara langami boleh unggaraga sangkederan kumombo sang tiang karan hangga temai anak pangleloan sangka panggosoran beti langit turiang seleng sirende iya nabu lagi tarung kona asi lelona senda nakundang salarikan haru yang tangtongan dikan dia mate lupa batibang kolola untun dan sang bijana uru yang kaboro sang petayananna limbo mamaal loto temo tasik lante kulla di rande lulang saile suleki ke mentiro tuara tonna dilutu tombang dios sabalatana lili lepongan bulan angka matahari kallo ilam padang ariran dan batu ilan tondok ripata padang mangempa balian to di pada tumuane mengaru penamile to di polon dongon alili lepongan bulan unggaraga tengko situru kombong bisara bisa bunganna korogolondong sang paaduanan lako bak panalembang lako pentu tuan lipu umpa kombong kada situru umpa kumarar kabisara bisa bunganna siapong kalua tung kasangan lamanga
pagantianan malah diina kombong kada situru kumarar kami sala misabunganna langam minigar ganteng ko situru kumombong sang kutubanne ditula kabuntun na bone nilang dasen danabo pung kalua darangku tulamang nga masuli dadi manarang ngumpoya kumman nusang kala kutuban limbo maar loto temo targo bulawan na tasang kula di ranjan ulangan lalo suka Taungan tanah Pontiulutna Langgana siya yung kalamba Rike siman rumbarana Antara lagana barang dia Kumua Dengan naro sarra duga dede dewa pula simpang apanga Tanpain anta Tamanaro mo pula maapasi piya natala pande maapasi siya rusan Ting kata mate ada narante kalua bengkara mata mate sangka na tandung kalonaran angga tatium bado may para di pabali sunna umbu di pamarinna tallo tongkon duka pantarisan makaraeng taruk bulawan na patasige lolosukan daurena datumuane tiumba padang ri rante pao tu dialan kada bisa aloang ina di kapanan bisa rami sabungan atau pula mangka di palen di pabendan kita nanam pasa di patunan nangi lembang tau budang manda bunturenge na bintin tanah asaririn dina yumpe pale sutungga telong mak buluan karam mau sampak pale sunna ih porong-orongan totopo pes sumbangan totang dia tuntunan na totala tambu
Informasi lah ko sa pilihan ng polisi PD 1034 MP 1034 MP tabi 1034 MP yang mana Dara to medom mayang sama alam pikisi di mi mana di bendok itu lalalabo miknya. Tabe. Ya kena ding karoro lah di melobang siapa? Iya. Tabe lako lami dia tanah lepongan tondok tu pantan bu tu ulun nasalu engkok nawai matallo matampu limbong tamate ada na ranti kalua
Paka naman melindo tamparapa na to di tampalonga to di kombong mapusay mo tasig ilante kula diran di lulangan Bapak Bupati Tanah Toraja Pak Gantianan Malabi Inang siyo kalamba si Barrong Barana ang katosang ayo kalamba na Surabarro Barana na tunggaraga sangke diran kumombong sangat tiang karan limbong untong koni ang loleko na unisungi kula sumulenan di puang tu di paturu-turu temamma mo daote angin nangin datu na ro retoleaga daote kurang diang gilo kumua makambang tapes saile masola nasang masirri manawa tapin tumabang yang kamairi ta makasaleringi ta kapabintin tanah salita limbong maalo dote mo tasig lante kula di rande lulangan na matalalan ni sana makambang Dio may tumaraputan lang ang ako ng kunang nao tukong mo amin to na painan kaluwa ka kita minto tosang situlusan ng katosang
kusuling kalara tatakala papalaya. Apalagi kuah din na si upa, tapo upa palaya, tapo palaya. Na po pamuntutang tipik ibatang di kalitan na po bayak tang tilas si kitondon to batang tang. Langan lontong kon niya loliko na. Rekilo misunikula sumulinan de kuang tuli paturo-turo to mama udaote lakian rara di parong reto liaga do tegorang diang gilo. Na kipuala bayu silek na ladodo sang kalamana kediong kang suleng kararata la turun memase lalidan makan diong tingayo malabita lamin tuara kami tumak raputalang ang gato nempunan na to kumodin ni mani katang palambiran katang popuran limbong rokos suleng kararata banang siulang na sulapan dan lumbalaya na kitontong ladiong mak mere salur kumak pasarandanan. Kumuamin tu na katang palamiran katang paukuran kikoda di kanan tawan ni madiong batin datakan kanan matu pe inawa tang makambang ni manila ko matang di kalit tang masirri manakay manito dorot koriwan malabita la kikoda adika tawan ni madiong batin datakan kanan matu pe inawa la abitang latapokinan lo sule ba limbang tang latapobotong kalambangan tibalik ko dalawa kakak sangadin ang dulat di kato ng padang kildete di pasaparang mata kali ka paturrongil longbang ito doon nalalang tapasambalin ni pantidakan na iri angin dibunto na simboya barang di tangalian din maupa at maupa paraya tamuparaya tatuntong si pasari tamatang nalangi ila si pangloloan tamapararrak na batara kumuha din maupa at maupa paraya tamuparaya tatuntong sang kutuban na ninyo sang bukiang burang susigalangan taulang labdi lang tiyan lototemo takadin di maya-maya lanti gula di randi lulangan lanti adak na ranti kalua lanti sangka na tandung kalonaran na giguwa tabi lalangan lagi bapak siang sabut tanda butun tanda maite tongkonan kada tanda banasan tanda mereka tongkonan iya betul sang seturusan sangat yang kerenas ya bapak dokter Sarrak Tobel SPA Bapak Dokter Sarrak Tobel SPA Batu Bupati Tanah Toraja Domai Manale tu rampo naturo bainan kalua rampo tongkor dan batu mali tutun keborong lago nintu anak pemate Camat Sangala Selatan katongkoran kemarin tinana Bapak Camat Sangala Selatan Magale tu rampo tongkor dan batu mali tutun keborong lago Bapak Lembang Tokesan para sanduka pengaruh ketongkonan taute ala letter C si taruna ketongkonan kamarintinana Bapak Baru Allo Karaeng SH Batu Bapak Pascal ketongkonan kamarintinana siapa Bapak Baru Allo Karaeng SH Batu siapa Bapak Pascal Dayamai Ramdan Batu turapa mak rendenam tenongo tium Bapak Ayunan Pinamile membatu balik tutun kaboro lako siya Bapak Nagidion Pabaru Allo Karaeng Esa Pabaru Allo Karaeng Esa main Ramdan Batu rampo tongkon membatu lako siya Nirgede lawan bataru ketongkonan lendik alam leder B sitaru lantang batang 45 lawan tama kilap batang 45 sitaru 50 napa dan kemarin kemarin tidak siapa Bapak Leo Bapak Leo tongkol segala tongkol Bupati Lampung Bapak Leo Bupati Lampung Mahadi lawan namanya nanti 50 ribu sekitar 66 tahun Sukaruna ketongkonan kemarin tidak Sene Pascal dan Keperwati Membratu Lampung siapa Bapak Tio Daun Taruh kita ketongkonan lawan alam dalam 20 nama 20 taruang ketongkonan kemarin tidak siapa Bapak Rio Bapak Nario Jemai balik Bapak si taruna ketongkonan kemarin tidak Bapak Rio Bapak Nario Jemai Palu si Tega Membangun Agus Sanete ala mentama dilakang Mutang 55 Sitaru 50 Kasera ini Surato Membatu Lagos Bapak Dia la mentama kita taruh bisa Sitaru 80 tahun kalau korang kemarin tidak siapa Tomi
Sama Tony Babu Jiran di Apung Lobe. Kampung Tanah Kasih Kira Maka Penotori Kurang Kebutang Sigariran Sepuluh Lima Kajian Soro. Ini kalau sekali ini Pak Dino ketela nanti. Masih sakit motor susah kita setir ya. Yan na bisa mi komporento ko komporento kapag isampo ito yung mo kami lang ito kapa ali ba tiro rombongan buang urang salusu tairo rombongan sirane iyo gola susi moto ya moto basura atau yang di basah sang siturusana Nenek Makassar sang siturusana Sane Abu Rasima Todesan rombongan Pak Rizal Monogari rombongan Pak Dayat Songgo rombongan Selamat Dandi Todeata rombongan Nenek Joy Bendek Togesan rombongan Nama Kurni Lemo rombongan Sanek Riel Ramtebua rombongan Sanek Nathan Lea rombongan Nenek Gede Lea rombongan Nenek Tua Bone rombongan Indo Soketek Lea Tung rombongan almarhum Sanek Seli Lea rombongan siapa Kirong Gargayo pertama itu Rendugo memang tu lomba rumah lentur solo nasa susi kalau rumah kalian susu kutu sarang kalau gila kurang kayu merongan
dan naik. Mema tua dinna bombongan galang sola inde raba tapi daun. Mema tua garan dan nalangi dialan lako leleyan nura. Mema tua koba bala lembang kuma nasaga lako teli puan lembang. Tundang tomamma rama tamban. Urulan kaboro tugutang si diade. Kawan, manggil Rika kuko kada aku tulen tulen. Ku marunku babagan naran te kalua. Ku manapa pintu babagan naik te kalung. Mas sia-sia. Manggil Rika kipo kada denri kaki udelean. Matu matina loko bawa lembang Kumanasa Mariona lako bento tuan liku Unggaragami boleh sangke deran kubombong pisang diangkaran Angga anak pangloloan sangka pangosan koti lagi Doni garagama suli doni gombo narabudu Daolo sotam pana Ito ensang garaganda Ratu lagi sabana bana Antara na binto entasak malolowanda Ratu lagi pas silo-silo Idoloan tau madua lelena Ditente tau tomponan todohona Ano kasampai Loa pasti paling desa Lakiola neka hilo Lakiola neka hilo Pina sena Keno sena Pina hai Keno hai Tanta para kama tanta Disaile pagi Ditiro pukini Pada tolong to di pobukun na buangin to di potarong ko na asin to di pololo na sinta. Lolo ko lang may te basse kakan na talu lembang na pada umbo len basse alin na talu lembang. Angga baling bing kalua solo na ko tangkaulanan. To di po parande na tondo ko di po tangdan na pang leon seyo malamba sibarung balana. Angga kalong be talenong kising kau nganak bago sinilawa ketiranduk simbolong manilok kondol taun norong dion dong kondok lalan na di sania dan manana dia tilawan Nalami tiro rika lato Tamata barita madam Buda nato maabasa Magambat nato matamuan Tanga diyola wala anak Tanga di lombang mo Pesa diyan Dongkol di oleh baturu panda Gendem di pangtarisan Makaraengen Angga to tiumba Lambay lilikna Parang rito kisang To di gente limbua Pada parang disang Allah Di gente pala sama tadi Tandumu bewaran Nanay merasa terang Dari pola tumuan ni Allah kita Nanay minta nung pinamili sa patulog Tukulak mangka di Belendo Dona di Indo Masega Salle Dona di Ambe Pandan di Pamaroso tongkon pantarisan makaraing na pantara na kanako ang liupagungkang lamay lili na likulambe na tasigiti kalulun na padang ri basitanga na talulen bangana tiumba padang ri batualu Woi, tongkon duka pantarisan makaraing na pantara na kana rinding daun ninduk sapan kuah-kuah tumpitayan ni batu karambau keren ni kula palutu tombang posa balatana tamalan di padang riba setangana dan lulen bangana angga no tiumba lamay lili na basi maluwag para lolo kalamay lili na padang rimila
pantaranak na tongkonan rito pao patendeng na puang tumbaarong pangluluan na siyang ben salili pagapanalangan siya yung kalamba si bararong barana to sang rodanan tinting sang nintingan payo-payo sang monian lapa-lapa taro kubulawan na puang sang kalani kalau sukan daw din na natumuan ito di ada na di aluk dalam mayili na padang pas sa kapitid. Cuando pulang biang boga, pesimbogan nasaleko, pantoresan nabalean, pangalambaran samborato, diumba panang disadat, diumba namay lilina, tomat kawat allo, lamay parang primado. Sa tignan o. Hanggang siya yung parang tita ng talo, parang samba batulalikan. Lili na buwag penrang magkole ay bunta. Kulang ka na tukboy roko, ang gerong ko naungan ni, masamba na sareongi. Todo yang esugan na natulog kara ini na panang diala. Aku lolo kiran de mau tak kile suat di paranda o mata lo tangko. Tabe lako kalita solanasang lako mintu langi dia tangko tumentu mabak kamadera narante kalua kamade sangka tandung kalonaran. Semua laso sidang de diona dandanan sangka di runtunan pulo dandan palilian di Tete Malaya kumua ke mengkara pai te mai pak buntuan rano ke mentuma pakai te mai to di potani te kasale la binale lindo tampara pakna Bapak Bupati Tanah Toraja tulimbong nama talalani tangkian suruh limbong ma oi mata lanti alo totemo nalangan te tondo kotu walo dainan libu sanda kasale untan da bilang ikabu tuanta toding kalua na katongkonan talante ada narante kalua lante sangka na tandung kalunaran lagi gua tabe lako bunturan nungki Bapak Bupati si solamintu sangayo kalamba na baru barana talangan umpe pali sungai para boy lalu lako Bapak Bupati Tanah Toraja teh tabe ka pili sungai para
balik kaya itu sampai lipat kan selipat. Lenteng kolong kesana pemberasa sampiak pas sampai sampiak. Tapi kita sadar lagi.
kamalingan ng mga kasalan ng pakalabang ng lumiyan po sa mga paparayan yung siling karanakan. Ang pinantok muli mga kamaratan ng puntuan makindan kumarisin ng lima puntuan kada na tepanito ng pangulilian. Santo Rumi Maset yung suling karanakan puntuan magdala ng puntuan ng pintuan Pagkakang ng Bisara. Kalangan ni manilumpa-lumpa na sa tutulong lang sa mga kapalit na kanya siling na kapalikaraan. Lain dari alam letter. Sinaruna kasabot kamalimpilan ng anak ng bata. Neneng Joy, Neneng Joy, Neneng Tulisan. Nagpalo lang ko ang mga pagkakisa. Kaya ko ng kamalimpilan ng Lampangkul. Minggu na talong-talong ng kurang Isang rampulo kamatang kiyan suruh katongkonan kamarintinan na siapa Pak Minse Bapak na Minse si beluan rampulo kamatang kiyan suruh katongkonan kamarintinan na si nenek bida tiaka rampong matang kiyan suruh kamarintinan na sa ne tua bone rampulo kamatang kiyan suruh katongkonan kamarintinan na Indo Sokendek kaliatung rampodo kamatang kian suruh kalau pada kemarin tinana nene marel kerasing rampodo kamatang kian suruh kalau pada kemarin tinana nene Grace tondo bangla rampo matang kian suruh kalau pada kemarin tinana Bapak Dama tiangka rampodo kamatang kian suruh kalau pada kemarin tinana nene Nayola tokesa rampo matang kian suruh Pintu masalah kurang ternyata sekitar nama kamu mentori di bulan dan utang hasil jadinya tutup matang kian suruh belanda taruh ke siosor ini ke situ tadi lampu taruh kami ketemuan lanang kami alang lanang bisa masih taruh lanang kalu nempatu lago senoba nafi kalau kurang kemarin tinana Mama Dandi to dianta nempatu lagu Bapak Afi minto na to lampu taruh katong kunang lang tama na 30 misa sa 36 Bapak Nadia katong kunang kamarintinan ng Bapak Juna pangirin ang tunanite ng pati na to si Bapak Nadia katong kunang kamarintinan ng Bapak Nadia Bapak Nadia kinita ang Bapak Palay piteyong palay tayo. Robin Borong Tempatu Lagos Sian Negede
kadang-kadang kamarintinanna almarhum seneseri almarhum neseri Lea membatu lagu mamang nagede mintu to itu rombongan membatu lagu gede batu lagu sia nenek nagede yang pataro kami kadongkoran la dentamo kami lantang 45 sekarang 50 siya nenek agu sima ni agu rasima to kesan membatu lagu anak tomate kadang-kadang kamarintinan na babae papa na eri magaswa ni batu sa lampang talu Sinarona kadang-kadang kamarintinan na babae sabang nagul siyang na membatu ilang ko ba ang yang patalo kadang-kadang anak pangarang ng puno na napa sinaruan ng puno ng kasira kadang-kadang sinarona kadang-kadang kamarintinan na Nene Riel Ram tebu membatu lagu seni Andi lamenta malam tanah moro petang 45 dan bapak Nalabi di Jakarta membatu lagu Papare lamenta malam tanah 26 dan kita ulang tanah moro karua pulona kadang-kadang kamarintinan na sia nenek Nagre Tuan Tugu Bangala membatu lagu Bapak Nario Sumatera membatu lagu keluarga seni Andi lamenta malam petang 45 sitaru 50 napa kadang-kadang kamarintinan na Bapak Rio membatu lagu Kepala Lembang Tokesa kadang-kadang kamarintinan na Erik Kandora membatu lagu Bapak Nagidion kadang-kadang kamarintinan na Martin Tarusu membatu lagu Bapak Nagidion kadang-kadang kamarintinan na Serene Rikar lagu Bapak Naurel lagu Pangalaw yang membutuhkan ukuran kamarintinan na Serene Rikar Nerika Kairo na pemarin yang terong mempertimbangan itu lagu Bapak Naurel kamarintinan na Bapak Naga Makassar membatu lagu Bapak Dia kadang-kadang kamarintinan na Bapak Naga Makassar membatu lagu Bapak Naurel kadang-kadang kamarintinan na Bapak Naga Makassar membatu lagu Bapak Uti kadang-kadang kamarintinan na Bapak Sintia Pak rombongan na Bapak Sintia Makassar membatu lagu Bapak Naurel kadang-kadang kamarintinan na keluarga Salepong Ram Pematangkian Suruh kadang-kadang kamarintinan na MT Mariangga Bali membatu lagu Mintuan Agato Tinan na Bapak Kanor rombongan na si Bapak na Kanor batu Nenek Hans Ariang Makale turang po metandamali tutun kaboro lakuan tomate lamenta makilantang na moro misal sa lakuan na moro talo Ariang Makale turang po metandamali tutun kaboro lakuan Nenek Gideon lamenta makilantang na Nenek Gideon si taruna katongkonan kamarintinan na Bapak Pino siya Bapak na Pino di Jakarta rangko metandamali dan marendi ng tegong tungkol matukunan laki Santa si Mama Santa di Jakarta rangko metandamali tutun kaboro lakuan Bapak na Arung katongkolan kamarintinan na Bapak Ira si Bapak na Ira di Jakarta rangko metandamali tutun kaboro lakuan Bapak na Arung katongkolan kamarintinan na si Bapak Kale di Jakarta rangko metandamali tutun kaboro lakuan Bapak na Arung kolan kamarintinan na Bapak Sipal Jakarta orang pemitan namanya tutun kaborok lakukan si Bapak na Arung katongkolan kamarintinan na Mama Hayul rombongan na si Mama Hayul Makassar orang pemitan namanya tutun kaborok lakukan si Bapak na katongkolan kamarintinan na si Mama Amos damai sakdan orang pemitan namanya tutun kaborok lakukan si Bapak na Arung katongkolan kamarintinan na Bapak Nia si Bapak Nia orang Jepang orang pemitan namanya tutun kaborok lakukan si Bapak na Arung katongkolan kamarintinan na Bapak Adepalo Bapak Adepalo damai orang Jepang orang pemitan namanya tutun kaborok lakukan si Bapak na Arung damai Kendari orang pemitan namanya tutun kaborok lakukan si Bapak na Arung katongkolan kamarintinan na Papa Dalen Jomai Jakarta orang pemitan namanya tutun kaborok lakukan si Bapak na Arung nomor 7 Botorika Mintu Nato mulai dari alam LTN sekitar belakang nomor 4 saya buang itu si taruna kadang-kadang kamarintinan na keluarga almarhum Sene Bunga rapotong komentar dengan Mama Evan BPK Makassar Timur keluarga besar BPK Makassar Timur Makassar membatu lagu Bapak Nagia rombongan Nagia
Ilang tiada alam pengaluan tersangka tanduk kalau malam. Ulangan itu tidak mau hulu tidak mau sampai lesuan. Kemudian disauka. Naya mereka bergonanta. Ulah sumpur laguna. Ulah itu langkah tenda Uganda. Selamat lagu kita to rampo tonggo. Dan di para pemain atau kita masyarakat lalu rekan itu untuk masyarakat buruk marupa baik yang mengatur mo tabaynya dengan pemain Katang Malilo susi mo to Dempatera rabu ki saladandan yang matu katongkonan kamarintinan na keluarga nenek limbu sangat siturusan sangat yang karena nenek limbu benek tokesan tu rampo tanda tasikir ramakamban nonton ing bulawan ni buku tang sederan rampo mak tangkian suruh dan buntu AKBP Purnawirawan mantan Kapolres Toraja Utara Bapak mantan buntu tong lamba tu rampo naturu painan keluar rampo tongkon membantu lago sia Bapak iya saka kalena iya betul sama seterusnya saat yang karena Titus Tanding SHMA Tunggulan Malinong Rumangana Sabara Pasambe Pangkalambur Kalteng Rumangana Babarian Kampung Poya CS tuh. CS Adungan. CS Adungan. Petandung. CS. Si Taruna sama seterusnya saat yang karena keluarga almarhum GS Patandung Makassar rombongan Bapak Anggi Tarakan rombongan Bapak Iin Todiata rombongan Saneri Korbatu Bawinda Tumbadatu rombongan Sanewanda Sepon rombongan Sanewanda Sepon rombongan Bapak Aulia Makassar rombongan Bapak Rikar Kairo rombongan Bapak Aulia Makassar rombongan Saneri Kairo Aulia Makassar rombongan Dasar Wisma Ketangga 1 Mandedek rombongan Indar Lebang Palangkaraya rombongan PPK Buntu Mandedek rombongan Nemona Laru rombong Sompa Bataso rombongan Medandan Kampung Koya Rinda Jomai Samarinda rombongan Nenek Roni Tondo Bangla rombongan Mama Abi Karangan rombongan Nenek Nora Makassar rombongan keluarga besar Jemaat Siburuan rombongan Majelis Gereja Jemaat Siburuan rombongan keluarga besar Jemaat Siburuan rombongan Timur Ketuan Tentara Desa Kampung Mengkende rombongan keluarga almarhumah Bapak Wedi Mantutara rombongan Syarek Nathan Lokesan rombongan almarhum Ido keluarga almarhum Syarek Ido